Nah, lantas ada nak ya denyo len tekening yadnyo tamasike yadnyo raja siku yadnyo ne totonan jani ada lantas buin pepalihan kramo ane ngelarang yadnyo iya ngelang dua beding sake wale kramu ane ngelarang yadnyo tenenan tuah mulu saking mawit iyo ngelah ane madan pegelahan mulu abedi iya denyo keaturan sawireh kramo ane mayadnyo totonan tau tekening dewek tune bisa lantas mengukur kemampuan pendidik abedik ngelah yadnyo cenik yadnyo alit lantas kagelarang lantas ada keramo nah nejani ada lantas kramo ane mulu berdasar ngelah mula kramo ne totonan medasar sugi kador ya denyo keramo ane sugih totonan rikalone ngaturang yadnyo ane gede yadnyo ane luwih totonan kagelarang ya denyo kador
kramo ane sugih ngae yadnya luweh yadnya gede. Yadnya ne katur medasar ban manah las cariyo. Saking kenah tulus kitu yadnya ne kemargian. Nganggon siaga maring raga sawireh kramo ane sugih ngelarang yadnyo agung turmaning luwih. Sawireh tahu tekening kemampuan pedidi nganggon sikut lantas pedewekan pedidi liunglah kesugian. Yadnyo gede lantas totonanane katur. satawi kaya adanya Yen ane tuaro ane ngelah modal bedik yadnyo alit do kekaryanin. Yen yadnyo yen anake ane sugih ngelarang yadnyo ane gede medasar ban manah las cariyo. Do subuhane keadanin sat wiko yadnyo sing jadolen. Tuah kramo ane buku keketut mulu ane sandang tiru sandang anggo sepat siku-siku pangsingin mayadnyo mung panglaku pangsingin ngulah-ngulah mayadnyo. rawo iriki puputang titiang Inggih idodane pare pangrenge sinareng sami sane banget kesumayang titiang. Rauh iriki dumun jaga pandegang titiang.
riantukan daging caritune sampun sido nyarik semalihnya yan telek tekan inganan galah wengi kadimangkin sampun kelangkung wengi ya. Tiang santai jeruk gejok punya gumanti raris semeton titiang sareng sami nenten tandruh purun amatro titiang inahang anggo titiang puniki wantah anggo santi saking paguyuban jeruk juk punya tan wentan lian saking maon banget titiang ngelungsur agung pengampura mawit sangkaning padewekan titiang sareng sami dahating ketunayan pisan purun titiang mengadurang diasturu masuk tekening pedewekan belog mawit saking manah bakti ringido betaro iriki rauhing semeton iriki nike kemawinan purun prasanggo titiang nagingin galah ring wengi kadimangkin daging pinunas titiang raris mogori wastu sangkaning pengendan ide sangyang widiwase mawastu iraga sarang sami side ngemangihin kerahayuan side ngemanguhang kedirgayuse rikalo irike raris mogi-mogi wenten galah anggen metemu macunduk mewali ngaturang ayah sekadi mangkin saking titiang nunas lu agarong inggih idodane para pamiarso sareng sami utamanyane semeton titiang iriki semeton pasek badak sane banget tersno sihin titiang reng batara neka sapunika naler majang ringlinggih ide betaro betari utamanyane ide yang Haji Saraswati
pinakomurdan sastra sane banget sembah suwun titiang. Mawa kemari sang nangun yadnya naler majeng ring semeton titiang sang sane sampun ngelarang yadnya utama puniki rauh ing semeton titiang sane sampun mirengang sane kantun jagere ring wengi kadimangkin. Netan kadi nenten jelali titiang ngelungsur agung pengampura riantukan sampun purun pangkah cumangkah prasangga minekadi dewek titiang. purun titiang Mewastu purun dewek titiang nagingin galah midarto yang carita ngicen pitutur-pitutur merupa tetembangan sekaralit nanging nenten wenten yen memanah sekadi sesenggakane kuping liwatin tanduk boyo wenten sekadi asa punika. Bangka kemana ngijen tutur purun raris titiang ngojah daging-daging tutur purun raris titiang kanjekan mangkin ngicen puniki daging-daging tetembangan. kadi pun ikunang Yaning pradene prelambangan pedewekan titiang puniki sareng sami dan pendah waluyannya ipun ikunang-kunang. Sang Hyang Sasi wantah cerik sunaranipun ikunang-kunang purun raris prasangga nulad sekadi keluwihan sunaranida Sang Hyang Ratih. Duh kapan, duh pare puniko pacang kasidan. puput antong
santi ador titiang inggih idodane paro pangrengo sinarang sami sane kantun jagre ring wengi kadimangkin utamanya nih semeton titiang warga pasak badak sane banget tresno sihin titiang rauh iriki dumun titiang aturang ayah nanging napi luwir sane sampun aturang titiang tetembangan rauhing juru base yen pradene nienten merisdaya ngeranjing ring pengarsan idodane sarang sami banget titiang lungsur gung pengampura duaning titiang sarang sami puniki wantah kantun pepelajahan pisan inggih asa punike pinako atur titiang pinake wasanane ngatur puputang titiang antuk ngaturang paramu santi Om Santi 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 Om